pohvalno i to, gospođo Sotirovski, što se u trgovačkom i istorijskom jezgri našeg grada dižu višespratnice i to bez jednog drveta, a po zakonu je minimum da se 30% građevinske parcele bude slobodna i zelena površina. Imate li jedno posađeno drvo u svim ovim zgradama koje se grade u centru grada, i to u istorijskom centru grada i u trgovačkom centru grada koji treba da sačuva svoj kulturni identitet? Dalje, da li je moderno i to što se na bulevaru Nemanjića u međublokovskom prostoru već zidaju višespratnice na 5 metara ljudima od prozora i od komšija koje tu treba da provode čitav svoj život, ali sada bez svetla, bez sunca, bez vazduha i bez pogleda koji su kupili kada su kupili stan? Da li je moderno i to što ovo naselje moderno, kako ga zovete, na Paliru ili Vadir City, gde je onoliko stanova i onoliko zgrada, ne može da se priključi na EPS i ne mogu ljudi da se usele jer nema kapaciteta, da ne govorimo o vodovodnoj i kanalizacijonoj mreži? A da li su moderni i niški vodovod i kanalizacija koji su stari 60 godina i koji se izlivaju i donose muke stanovnicima najviše Palilule, jer nema kolektora, nema obnovljene kanalizacione mreže i kanalizaciona mreža ne može da primi više od toliko priključaka. Da li su moderne ove ulice prepune rupa koje popravljaju vaši partijski izvođači radova bez kontrole adekvatne direkcije za izgradnju grada?